Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayını bir de verin. Buna sonra bir de verin. 191. Bunu 60'tan büyük Korgan Ministeri. Саламатсыздар, ағайын. Дирекция өкмөт тарабынан коюлган тапшырманы аткаруу менен Кыргыз урусу болот беле. Ошол анда жакшылап карап көрсөк, Манас атабыздын энеси аягында 100 000 таджик өлдү да. Siz başlarsınız. Tıkla verdiler mi? Ha, tıkla verdik. Kadriye çıkıyor ettiler mi? Kameraları geçirek verdik. Zaten bana sokakın zasını veriyorsun. Baba. Ya çok tırva ya. Bolca menен байланыш.